Ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikirana kuri channel yacu yitwa Dr Kanyarwanda. Uyu munsi tugiye kubabwira ibyaranze umunsi wa 19 mu mateka. Tariki ya 19 Mata 2025 ni umunsi w'109 mu minsi igize umwaka. Ni umunsi mpuzamahanga w'umwijima wizihiza abantu bashishikarizwa kwita ku buzima bwabo. Ibi ni bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. Mu 1994 nibwo Perezida Sendikubwabo Theodore agiye gutaratanga imbwirwaruhame rutwitsi isaba abanyabutare kurekera kwigira abantu ibindeba mu gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside wari ugamije kumaraho abatutsi. Iri jambo ryanyujije inshuro nyinshi kuri radiyo Rwanda. Mu 1994 abatutsi benshi biciye rwezamenyo kuri Nyabarongo muri Kamonyi. Mu 2002 kandi Pasiteri Bizimungu wahoze ari perezida w'u Rwanda yashyiriweho igihano cyo kumufungisha ijisho nyuma yo gushinjwa ibikorwa byari bishingiye ku ishyaka rya PDR ryari ryaragaragayemo ivangura rishingiye ku moko n'umugambi wo kugambanira igihugu. Muri 2010 kandi Paul Kagame yitabiriye umuhango wo kumurika igitabo Paul Kagame and the Resilience of the People kivuga ku mateka ye, AFPR Inkotanyi n'uko u Rwanda rwari rwarasenyutse muri jenoside nyuma rwongera kubaho. Muri 2005 kandi Karidinali Joseph Ratzinger yatorewe kuba umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi asimbuye Papa Paul Yohani wa kabiri wari uherutse kwitaba Imana. Reka turebe ibyaranze no mu muziki. Mu 2014 leta ya Amerika yanze kugira icyo ivuga ku busabe bw'abaturage basabaga ko umuhanzi Justin Bieber yakurwa muri iki gihugu cyabo akorezwa muri Canada aho akomoka, bitewe n'ibirego yaregwaga harimo nko gutwara imodoka yasinze, kunywa ibiyobyabwenge, gusiganwa ku modoka atabyemerewe. Bityo rero abarenga 275 bari batanze imikono yabo babisinye, ariko ibi by'ubusa. Hari abavutse kuri iyi tariki. 1987 Maria Sharapova, Umurusiyakazi wamenyekanye mu mukino wa tenisi nibwo yavutse. Hari n'abapfuye kuri iyi tariki. 1967 Konrad Adenauer wabaye chancellor wa mbere w'Ubudage nibwo yapfuye. 2004 kandi hapfuye Norris MacLeod, umwanditsi w'umwongereza uri mu batangije Guinness World Records. Nje mwumvaga nari Dr Kanyarwanda nk'uko bisanzwe. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, mbibutsa gukomeza gukora subscribe. Imana ibarinde, ndabakunda.